Radioclick, a Europa que namora. Benvidos, son Clara e teño ao meu carón a Elena. Hoxe estamos aquí para falar de música, lingua e historia. Efectivamente, Clara, a canción Segadoras de Tanxugueiras expresa a realización dunha actividade tan cotidiana no rural galego como a de segar, colleitar. Para nós e para os irlandeses a colleita de patacas non faltará nunca. Claro, sabías unha cousa? En 1845, en Irlanda, comezou a enorme crise das patacas. Pois claro, soábame algo. A causa deste acontecemento, 4 millóns de persoas sufriron as consecuencias da fame e o desabastecemento. O problema surxiu por un fungo que afectou as plantacións de patacas, alimento do que dependía cerca da metade da poboación irlandesa. Por esta razón, moitos emigrantes marcharon de Irlanda en 1847. Entón, temos máis cousas en común cos irlandeses do que pensábamos, porque non fomos os únicos que tivemos que emigrar. Toda esta situación está relacionada coa canción Fields of Atherani. Jo, mamá, pero sigo sen ter sono. Contame unha historia, porfa. Okay, did you know this amazing thing about this song? Non, contame, please. The man that this song talk about is my great-grandfather. Non mo creo. You have to believe me, when I was younger, I was living in Ireland, being proud about the things that your great-great-grandfather did for his life. Era o meu tatarabo? Guau! Pero que foi o que fixo? In the 19th century, there was a great famine in Ireland, and he stole corn for his family to survive, but he was caught and taken to prison. Oh, mamá, pero se estabas tan contenta e tan orgullosa da túa familia, por que viñeches para Galicia? Honey, the love do these crazy things. I fell in love with your father and I came here and have you. Quen sabe se cando esta nena sexa nai lle cantará a canción aos seus fillos e esta historia perdurará no tempo.